Pacha matfundi ya tindzava phela ta vamakhonjwa kanye nabagobolohlo ngumswati ba ungambona yini emagumini abanyoko ingani phela sekufikena ngabona imithi yamathwatho mahlala lukhanzweni lenyathwendele benyasi batawubaleka kuba kuhle kwemvume yomhlaba kuba kuhle kwemakhakamela ayetha anaphakathi Isibonga lijala imbutho lapha silibona libonga kahle lapha libonga emakhosi kodwa ngibani wakabani nambutho Hlutasifasho ubutsekene Hlutasifasho ngibutsekela state 2022 awu siyabonga mbutho lomkhulu ngathi nje ukukhuthatha amajala anganga ukuthi etatho hlehle enkosini ngaba ayithandi imihambo yami imamba ngathi ithanze yona emasiko bonga mbutho omkhulu